مامۆستا ابراهیم اگر تو دنگ من دبهیزه دماتا باش به از پرسا خود جاره کدن دوباره بکم شاندا انا کسی به آفیس انجیلا مرکل رجویا باشه و بحث هن خالان کر لبرسوا آلین آلمانی لسر بلگیا لندن یا دسته یا بلند یا اپوزیسیون سوریه هر وسا کریارن پیاده و گرتنا سر کرد و اندامین و هر وسا خالا فدرالیش بو پیش روجا سوریه برسوا آلین آلمانی لسر ویه که چبو هاتبون زخوانزل جالي مكتبة مستشارة ألماني ميركل بتايبت جبوي قرتنا سروكي أنجمني وسركردايتين أنجمني وأم هناك لسروان كليار عاقبين أوان شي قد جيش هرمزالية لإما وقت دولة ألمانيا تتكلي إما بوارة سنانة ماج آلي خودش دولة أمريكي خاصية جوان ضغط كيلوان بكي جوان كريارا بحق الملس نكن جاري كي دي لسر دي كومنتا لندن جالي دستايا بلنديا دانو ستندني في او جي بسرهي ام لسر اخذين وما قلت او دي كومنتا هاني نارينا كردا بربتاع نكرتيه وإما أم دنارن جهما بنابوي دي كومنتي دي أم نارين دن بجارن وكي دولة ألماني جلتي دقاستن أم دانو ستندنيا فايا بردوان بكن دستايا بلندري وأوجي جعالية فده برنجكي فرمي جدستايا بلند بخوازن نارینه انجمن اجتماعی کردی و همه پیکاتی دشی جه خود بگرن به پیشروج سوریه ده. بتشتی ترکه بون ده ام فرافین. بله برز ابراهیم باشه پشتی نفکرنا تات و کو سروک انا کسی هروها گرتنا چند سر کرد و اندام نواج عالی پیاده و چما آلمانیا و خوندهن و کو انا کسی داغو باره بجوه. او تكريه ما بريجي هبون بري نهار دمك نزيد ما مكتبه مستشاره الماني جديد تبو ما بقلك برفرتياري وزارتها درفه جديد تبون وما قلك برلمانتير جديد تبون اب خواندن جبرجي قلك برلمانتيرها دا خواص كربوش حكومتي كا چما بيدا اب كاريهان لدجي سركردايتين انا كسبكي شما سرکردایتی وان دخل زندان ده ما دافع کردن انه از پارتیه که ایدئولوژیک شمولیه نکار خلقی قبول بکه جالی کی ده در کفتنی وی برژیم ره و مجبور ده که جارنا يعني بيجي برشلونية ملكي كرد كارو خباطي بكي. بله گلکی سپاس سروکی انجمن اجتماعی کرد سوریه برز ابراهیم برو به آوای کی زندیج آلمانیا طول مبو